Okulja bebemezi Mbarara hati ebyo kuyonja orurembo bitirwemu amani kampuni ezahirutenda yo ku Kasasiro nazo zaraburwa. Ekintu kimanyisa kiware meya natorotora ekipa kya mizansi natorotore vere kibantu kimanyisa ngo niwe utagarika kunagana gevere kandi ekiragiro kiriyo nkigarika oranagana ki baza mukwatana bamuto mukoti bakucyagira kushira munonga ntuje kutamuna scouts ninga shiba enforcement okugira ngo umuntu we no barakwatana na gacupa ninga na gakavera anyhow habase kukwatwa kandi avunanwe omumbuga z'amateka kandi oweduka owa business yona barashanga uburufa premises neja kuvunana ati nicyo gero kizobere nkabeyembezi orwitwareze inteka zaro mucyanda eto bwanje nabwetura hasigaro bwa mukamanje mbwe nimwe abanyambarara site hatasigaro gwanje abebemezi Mbarara basa kwikumyanya ibakutekateka ngo niyo ekirizo y'uburofa bagiyonja Mbarara site yendofa tujya kuba site yenyunzu kandi erikirini erina green mukitware nk'ekiragiro kandi mutware nk'ekintu kikuru mwantukoro buyonzo burwakane rukereruka omukwezi aba TV West ndisenyamo Gideon.